Vad heter det? Sillfisk heter det. Heter det på svenska sillfisk? Sådana små kryp som finns som silverfiskar, sillfisk. Det ser vara en svensk som finns. Och maskar menar du? De här silvermaskarna? Silvermask. Det heter, nere i Göteborg heter det sillfisk. Talar om det. Jo, målen säger detta. I det här huset i Hafnarfjörden där bodde. Hafnarfjörden. Ja. Där var det spindlar hela tiden. Ja, det är som, jo, det är på grund av, det var ju en villa. Så kommer det ut. Nej. Kurna kan stanna och samma. Jo, du verkar på hysteriska skrattar. Än så länge har vi inte lyckats få det. Löschar. Nej, det är varande. Det här var för när vi brukar få det mitt i natten. Jag kommer hem och tack, gud så här. Men är ni... Kär det mycket. Han var så snabbt det. Okej. Ska göra det. Okej. Gör du något? Jag får skriva själv om inte gästerna är nöjda. River ut en sida här och där. Hur var detta? Här på Malmö. Vad är det med det tycker jag ska heta Rika? Ja. Ja. Jo, jag tar inte bra med det kanske. Farfar. Vittla. Är det tvåorna? Kvinnan? Det blir köra Ella var sådana veik. Ändarna jag med. Det är efter det. Vi ska sätta när jag har varit med. Och stund till Klauna i båtarna. Nej, han går med han var inte så No, Torfinn och Slava Slavski sieltä. Nej, niitä sinne on varit i ja svona porprahtanut fyrir ganga ja mut fyrir deilaa. Það get ég sagt. Olli, han kan Suomi ändalöst. Voi te syökö te häntää meille? Päällä fram i autosnaiden. Det är så. Det var så rosa något där så. Nej, det var. Det är så öjligt. Det är det. Kommer du till fjärska? Ja, det är mycket lika. Við bjóðstum óvaka dýr. Ai, kiistu ettei tiedä. Olli, että ei ollut tounaskapilla. Meitä alta on saanut. Ne virkkelee tounaa. Alltså innehålla och gå över den så. Ja, nej så alldeles samma med allt samman. Det är väl inte hög på henne. Det är så bra. Det är så bra. Ja, det är så över din henne. Så lärde du så mycket.
Þetta alveg frábæri grímur. Þetta skemmtilegstu grímur sem ég hef séð. Mér langar svo einhvern tímann Óla við förum. Við setjum þau. Jú. Settu þau. Óli, við ættum einhvern tímann að fara með þetta einhvern tímann. Já, ég held að maður verður að... Láta verða að því, sko. Ég veit að ég bara hlæ svo mikið. Hvernig passar það? Fara með þetta? Nei. Það illa? Mér finnst þetta alveg Það ekki drífa okkur. Þessi er svolítið þröng. Já, hún fer upp lífið. Þú voru að reyna að tóna svona einhvern veginn. Það róten skulle egentligen vara... Vad gör jag? Jag är såna babyn. Bara frá með hendunar. Jesus. Æ, hvað er sæ? Jesus. Skulle egentligen vara... Já. Þetta ógeðslegt. Egentligen skulle egentligen vara det. Jag hörde inte dem nu. Sägs du hjá frún? Det var väldigt bra. Ja, det är rock'n'roll. Ja, jag är det. Man kan gå till domstol och säga disklockningsförhör. Nej, jag tyckte inte om något. Det var skandal tyckte de hemma. För första gången på 10 år så hade seriösa artister ställt upp i Sverige. Och så vann den sämsta. Det var erkänt duktiga artister som ställde upp i övrigt. Och så tog de med en plojlåt. De skuppade den men ingen... Då de åkte svenska uttagningen på Stora så var då hade de fött... Det är roligt där. Och så dansade hon kan i magen. Jag kan på din över. Svenska festival. Ja. Ja, Lotta Engberg. Att du kommer ihåg. Jag är väldigt noga lite. Þú hættir ekki að dansa eins. Fan, det går ju fan. Já, þeir eru... Ég tók nagla, lakkaði varirnar að þér. Þeir eru góð. Þetta er tabasco. Þetta er tabasco. Þá brosir það. Han får med magekinderna att det är otur. Þið hérna... Eru menn búin að finna luftunóttu fyrir utan þennan gamla Það er stað? morgundaginn. Nei, ekki náttúrulega. Ég hef einhvað... Bara við komum með tillögur, þið komum með sína tillögur. Þetta er að fara inn í hallargarði. Mælir með því sem að... Heimsækja Silvu. Það er alltaf Það fyrir mikilskapið til Silvu. Þetta er alltaf að ég segi þetta. Við förum bara daginn í hallargarði. Mælir með bestu tillögur sem kemur hérna fram í kvöld. Og það er... Já, að segja það. Já, ég meina það er enginn réttur að Já, hann fór bara beitt yfir, sko. Það var bara að byrja yfir í... Er þetta bara að meina svo sightseeing, svona í kringum Ég er að spyrja. Ég veit Já, ég veit það er ekki einhver. Sumardag og veturdag það er það? Jú. Það má vel. Það er íspjótt og... Han börjar morgon. Já, var rosalega kappa til að syngja. Við líka fórum og sigtum eins og kringum hérna. Það er bara rút og mörg og sér gutt konsum. Þessu vil sigla í kringum Stockholm. Já, líka. Við líka sigtum í Reykjavík. Þau eru bara á klámbúlu. Hvortvekja, ég mæli með No. Já. Hvortvekja. Það borgar sér alltaf að renna banka fyrst og fara síðan klambúr. Já. Það er dýrt af því. Sko, ég er búin að leggja þessar tillögur fram hérna nokkuð sinnum. Það hefur enginn viljað. Við strákarnir förum bara þá tvær. Já, við strákarnir förum bara. Þetta eru hugleysingjar. Býtum á þau. Ok, við höfum að fara með þér. Kom inn á herbygginu og 200 og hefði það var á klambúl. Er það, já? Já. Þá veitum við það. Hver er aðleikarinn þar? Við ætlum að fara í kínverska restaurant. Þetta verður vonandi Þá klipp tekur Lindu það er bara smá ræðin. Leggur það hérna einu á sér. Það titra! Á víbrator. Það er alveg bókur að vera í víbrator. Á víbrator er að fóra í ká.
Snösätter. Nödcykel. Och vi är 10 minuter försenade. Ja, cirka 3 minuter. Vi ankommer alltså till bussen 43 minuter och då är det 10 minuter försenade. Det allt finns. Det räcker till det. Í hotninu en það þá ekki að taka stuð. Mér finnst það svolítið óskýrt. Getur verið eitthvað villu still. Ég held að fókusin ætti að laga sig sjálfur. Það. Á ég að færa þetta eitthvað? Nej. Men det är grymt. Men du har röjde? Och vi dricker kaffe och det doppar då alltså. Och så debiteras alla får och alla är glada. Vi försöker plocka ner så många som möjligt. En flaska pulser där. Nej, nej det. Inget sånt? Nej, det får de nog se till att de får på annat fall. Men vi har roligt i, men det assisterar som är glada. Ja, det är fint. Ja, det är en som håller i det, en sekund ingen för. Och så Jag är bara här. Vi kallar den för Träna. Hur många är med? Det är 20 ungefär, 20. Det är till och från det olika vi kan komma. Och det är ju ideellt som i Sverige. Vi får ju gå när vi tycker och vi kan och bestiga. Men du, Vättersberg folkhögskola, vi kommer ifrån det. Vad är just kurs där då? Det gick jag. Teknik och gruppdynamik bland annat. När man jobbar i grupper och så. Snista, är det att taka stuð?
Er það að takast upp? Það taka hérna sjoppinu í krakkana, lögdagsbyttu sjoppinu. Det var hans faster i alla fall. Det hade han på mig betyg. Han var dött. Hur mår du? Jæja, Guðrún mín, hérna erum við komin í skólaninn, hérna er Bambi, mannstu? Og hérna er skólinn sem þú varst í. Þannig er pabbi og bíllinn sem við leigjum. Hæ, pabbi! Hérna Gunnar er kirkja sem þú skýrist í og fór stundum í sunnudagsskóla. Núna erum við á Stabbetorgi. Þannig Guðrún er búðin þar sem þú keyptir bámsan í, manstu? Gunnar, í þessu varst þú alltaf að leika þegar þú varst lítill. Og pósturinn, matbúðinn. Hverju? Fyrsta skiltin og svo við veitum hvað það stöld. Nú erum við að Endatorgi, hérna er austra. Nú erum við að keyra niður að Herlandasjön. Sjön. Ætlar maðurinn að standa út á götu? Þarna hlupur nú krakkarnir nokkru sem út í vatni. Hvað er það að segja? Við eru rólurnar sem Gunnar var að róla og Guðrún. Saltkassi, hér eru þau búin að leika og hlaupa allt. Sér leiðin upp á vestur á Lóandum, ég hérna. Já. Sjáðu kattismynda. Ég ætla að beygja hérna niður að austra. Annarkort er auga á mér svona. Ef við farið hinum megin húsið.
Það er náttúrulega ekki núna þegar hún beint fyrir aftan hennar bíl. Þannig hvað? Já, ég var búin að taka. Þannig að þarna var hann að vinna því sem hann ekki óþverið hana sem. Já. Ha. Það var í fréttunum. Hvað beygir hann alltaf leið og við? Það er lengi þið fættir. Hérna inni, já. Hérna labba ég inn. Það er að fara eiga strákana minna. Nú er það leikskólinn, Frídís og Davís. Leikskólanum krakkar minni. Við vorum að leika okkur hérna. Guðrún og Gunnar voru hérna. Allt eins og bara beint. Það er nú erum við á leiðinni niður að Valhamra. Ingeborg, nei Ingrid, Inger, manstu? Keyrðum hana oft heim á vinnunni? Hún er flutt einhvers staðar út á land. Kommer ni ihåg? Kommer ni ihåg? Það gengur sporvagn núna upp að austra Guðbrandsnúð. Náður mynda mauraþúfunni líta? Nei, ég náði nefnilega ekki mynda mauraþúfunni. En þetta er það sem að, þetta eru oká hérna niður frá. Það hotni, það er sem bítur hundi. Já. Já, þú skulum keyra heim því þetta bröttubrekkan. Já, þú mátt ekki glemna svona, ég hristi þetta svo. Við vorum svo slæmir, það hristi svo. Það er ekki það. Helvítið mann maður þetta, ha? Já. Þetta er eins og þetta hefði verið í gær. Alveg, það er ekkert breytt. Mástu tjörnin hérna niður frá? Það var fúlið betur. Hérna hjólaði maður minnum sinni. Nei. Sjáðu, þetta er nýtt. Hvað veistu ekki? Nei. Það komist við ekki.
Það er búið að loka þessu. Þannig að þetta er nú ekki rétt, þetta hefur ekkert breyst. Nei, ekki alveg. Þá ætti ég hér. Lögulegina. Hvað heitir þetta fyrir? Delsjövegin? Nei. Mungabekksgata. Þetta liggur í 8 Sverrisradio. Já. Missum að... Það passa að hafa ekki aðdraftöðu sko. Ég held myndavélinn svona, ef ég hreyf hana þá fer hún í dimmu sko. Þetta er besta gærið svona alveg. Já. Þannig að leiði færa mig hérna. Henni er rít buss. Þá er það hérna sem. Já. Ég missi alveg að þessu. Guðrún hafði farið þangað, var ekki þetta? Ríthus? Já, var ekki einhvern tíma? Ég man það ekki. Þannig komum við að Sverrisradio, álprogrammi TV2. Er vond að sjópa? Mikið vond að sjópa. Og borða hérna þessi einhvern hamborgaran fyrir Guðrún og Gunnar, sko, pulsu fyrir Róbert. Þetta. Nú komum við nefnir Geitungotón sem við köllum. Já, það er eftir þetta. Já. Keyrir þetta eins og maður aldrei getur þetta? Mér á. Geitungotórið? Geitungotórið. Já, kláraðist filma núna. Já, við erum að stoppa hérna á bensinstöðinni, þannig að... Býttu, er ekki rússneska sendiráðið þarna? Jó, ekki sendiráðið, heldur konsul. Já. Og hann sést í Líseberg. Líseberg? Já. Hér var eins og að hoppa át úr bíl. Þegar fór geitungurinn. Já, heldur betur á hraðum. Og síðan heitir þetta Geitungotón. Óli minn, ekki svona hratt. Jæja. Nei, þegar hann er komið hótelmaður. Vá, hvað heitir þetta hótel? Ég sé það ekki. Sara, þetta er Sara hótel líka. Við bara þangað, sko. Við erum svo óanir með nóttina á hinu hótelinu. Þetta er fókus. Hérna er það. Þetta er beint út úr gluggaði, svona. There it is. Það stendur hvergi fókus.
Nei, þú heitir þetta Gorda Affairscentrum. Jaha. Skildu þér vita af þessu með mér? Nei, skildu það vita þessu? Hér er þetta að gera út núna orðið. Ætlum við ekki að fara þarna inn? Það er ekki búið að opna. Klukkan er nú ekki nema, þetta er tæplega 9. Nei, og þarna sé ég eitthvað sem heitir Líseberg. Er þetta ný rússibanni þarna, sérðu? Hvað? Já, það er ný rússibanni. Það er akkurat úr stöð. Þetta er mynd á hótelinu þarna, sérðu, þetta er alveg nýtt. Þetta hefur... Þetta er eitthvað alveg nýtt, það er alveg nýtt. Þannig stendur Fókuscentrum, Köpcentrum. Þetta var því að koma með inn. Já, en sérðu þennan ógeðslega hérna rússibanna hann? Já, það kemur ekki inn á. Já, vá. Þetta er eitthvað hryllingsverkfæri. Þetta ger ég ekki. Þetta veit ég að Guðrún fyrir, en ég og Gunnar, við látum þetta fyrir. Jæja, það var það Líseberg. Ég klikkaði á því hérna. Fór í villisum megin. Nú, ertu að byrja að klikka? Hvað? Ertu að byrja að klikka? Nei, ég skil ekki hvernig ég gæti klikkað á þessu. Það er ekki vanið meira greinilega. Where are you going? Reyna þetta eins og enn hérna. Má ekki. Hvað er þetta að fara? Skal við Það er að reyna að fá sér það. Veit þessi hvað það fór? Ég hef bara ekki hugmynd. En við löbbuðum hana hérna fyrsta dag í... sem við komum til Svíþjóðar. Þetta er gata fyrir niðan Avenue? Já. Já, maður hefur nú staðið nokkuð svo hérna og tekið strætó. Það er endur á Avenue. Segðu mig hvernig ég ætti að taka upp hérna. Þetta leiði sem bara Ólafur. Já, ég nefnilega sé ekkert leiðina sem ég er að fara. Þú er að fara allt þetta aftur með mig. Já, stoppaði þá. Þetta er Park Avenue Hotel. Þetta er svona bíla fyrir utan. Kemur ekkert. Jú. Nei, ég sé ekkert í gegn. Þú ert leiðilegur sjálfur. Þú verður bara viðurkennt. Nú erum við að keyra hérna... Beint fyrir aftan okkur er Ullevi. Ullevi, já. Og ég reyndi áðan að taka upp myndir en hafði lokið á og skildi ekkert neitt við neinu. Svona, uss. Hér er að byggja á hægri hönd nýtt hús. Það er stór það veit ekki frekar deili á náttúrulega. Og hérna er kanalinn. Nú erum við að keyra í átta... Centrum. Centrum Nord. Við erum í Östra Nústan. Við erum nefnilega að fara að skipta hótel. Myndu var svo kallt í.
Hann er jafnbryðastöðin. Já, beint framöndan er GP. Það er ekki mynd að mælabóra þetta? Ég er alltaf að reyna að passa þegar bara bíllinn hristist svo. Þetta er... Strætó, við fórum í strætó í gærkvöldi upp í Rúsendal. Björkvísið. Hérna er jafnbryðastöðin. Drottningartorgið. Hótel Eggert. Drottningartorgið. Þarna er komið nýtt. Þetta sem ég horfi á núna, það er nýtt hótel, heitir Sheraton. Sjóið. Ný bygging. Það er búið allavega að hreinsa. Já, hún var að sagði 1,5 árs gamalt. Það væri mjög dýrt hótel. P-hus, mellum þar. Vestra Norstad. Don't drive so fast. Eftir þessu. Þannig að framöndan er Götaälvsbrún. Borgarinn er að koma á hana. Taka mynd af þessu. Það er alltaf að blikka batteri. Búinn? Nei, ekki ef það stendur ekkert, þá heldur hún áfram að taka upp það, ekki? Jú. Ég meina, það hreyfist ekki hérna niður. Jú. Þannig að það er bara að láta mig vita. Svona fullrætt yfir henni. Er það? Já, ég er bara svona meðan ég er stoppina, svo ég har ekki bara stóð. Hérna fyrir við upp í P.O.C. í 5-unni. Hérna kerum við nokkur miljón sinnum. Róbert hefur aldrei séð svona. Nú erum við á þessu löngu leiðilegu ljósum. Munið krakkar þegar við vorum að bíða hérna bara upp í P.O.C. í 5-unni. Hvað var löng ljós, þessi beygjuljós hér. Hér er komið ný gata inn í 5-unni. Fínum og flott búið. Þar sem að maður gekk niður úr parkeringsplássinu. Ég ætla að prófa að taka upp hérna. Upp. Jú, ég sé þetta alveg. Nú vorum við í parkeringsplássinu. Parkeringshúsinu. Þegar kemur light, því það hún er vandræð. Já, hún er að kvarta. Hún er að kvarta. Á, ég þarf að ræða þessu. Nú erum við komin inn í 5-unni, við erum á leiðinni niður á parkeringsplássinu. Við stöndum hérna, við erum að bara prófa að því að batterið er að vera búið, við erum að fara með eitthvað herbyggju og að hlaða. Hérna krakkar við svona sem er á sýningum alltaf. Og það er komið við. Hér er þessi nýja gata sem ég var að segja ykkur frá. Íslendingur komið hann inn. Þetta er aðdraðstöðin. Henni sem Márus búinn að kaupa Oljans. Hérna er ný restaurant. Þetta er hægt
að við skiptum bara herbergi. Já, það náttúrulega koma mikið út af herbergi. Já, því ég kvartaði. Og... Hún er stöðugur. Já. Við getum ertu að taka mig? Já. Nei, hún er ekki stöðug. Hún hristist og maður. Haldið hann væri í ríkinu. Pósthúsið. Við Drottningartorgi? Já. Við vorum að fara hérna í átt að Ullevín, við náum hérna. Förum við hérna átt að Ullevín og þaðan inn á Jötak. Ég var alltaf svona í Ullevín, ég detta alltaf niður á mælaborðið. Mér finnst þetta ekkert skýrt, sko. Jom. Hvað sjáu þið? Heyrðu, það er leikur á Ulleví. Já, þú ferð einn, ég fer ekki. Ég nenni því ekki, svona rótkveður síðan. Þetta myndi í átt að hótelinu, þegar það er... Ég veit að það sétt orðið...
Tekur þetta ekki of mikið upp í loftu? Nei. Og hvalinn. Vissi hvað að beitna með þetta beitt yfir loftinu. Ég er að passa að við erum ekki mitt í mælaborðinu, Ólafur. Já. Það. Skandinavia. Skandinavium. Brian Adam. Första köpte. Helvíti. Já, maður ekki að komast inn á. Við erum á leiðinni heim á hótelinu okkar nýja. Við erum búin fjart út af Evrópu. Nei. Það er að koma, ég tók að tala. Ekki láta allir, en það tekur líka við. Lítið. Oh.
ætla að taka upp og ég tala svo fíflum. Hæ? Óli, sjáðu, þú getur bara haft þetta á ljósum vekki, svona, skilu. Það er alveg frábært, alveg meira þetta. I love it. Svo. Ekki Óli, ég er svo skakki frá mig. Á. Já, ég er búin að dressa mig upp á pabbi og ég var að kaupa á strákana, bara peysu og buxur. En ég fæ ekki þennan symból, við erum búin að leita allt eða jogging svona eða þú veist þarna. Þannig þú verður bara að kaupa hann heima og flaujulisbuxur, mér finnst það fellega pungalegar hérna. Svo ég er svona að kaupa bara eitthvað sættamdar, eska mín. Hæ? Viltu pils eða? Nei, ég kaupi bara eitthvað sætt, þú bara, ég meina það er ekkert svo æðislega smart sko, Guðrún hérna. Sko, það kæmi mér ekkert óvart að hún hefði... Ég segi þetta hérna, það er ekki. Ég segi þetta, en mér finnst það vera miklir hólar hérna. Ég hef aldrei séð áður. Það er aldrei farið svo langt upp. Nei. Þú séð að vera jafn langt farið svo verið. Akkurat. Það er alveg mikið hólar á hæðu. Ég er með sagt siglinsplan núna. Það er með sjónvags... Það verður maður að bera þetta undir fólk hvort þeir voru virkilega tveir síðast. Veistu hvað það er þessi lengur? Jó, það er gott að hafa hérna. Við ætlum að fara í bílaklúkana og taka það. Svo er það góðspenni hérna niðri. Garðinn hérna. Þeir notar hérna Líseberg og leikfimissal. Það er Varta og Vestra-Frölunda. Campagnola, fiori di rolla, 4 stazioni. Við á Kelsjárveginum, það er eitthvað hestanámskeið. Fallega garðinum. Varstu alltaf að hlaupa fyrir mikið? Já.
keyra... Delsjöveginn að Stórróla. Já, Koltorps, hérna sjúkrahúsinu, Reimströmska. Og ná honum í hurðinni fyrir þér. Krakkar, nú erum við að koma í þessum fallegi garðurinn er og froskarnir hérna sem voru alltaf að veiða froskana í garðinni. Þetta má ekki keyra hérna. Já, ég gera þetta. Já. Þetta er að gera slökkt og útvarpið þetta fyrir allt. Það er náttúrulega engin önnur lið. Ætli maður segja að þetta er með hús. Við erum að stelast hérna. Við megum ekki keyra hérna, við erum á göngustíg. Munið þið eftir þessu? Þarna er bílinn frá. Já, þeir eru bak. Það er kannski eitthvað betur leið að keyra hérna í burt. Nú erum við að koma á Stóru-Róðunum. Nei, þeir eru farið. Nei, þeir eru hérna. Nú erum við að koma að búðina hjá Úve. Og breyta. Og breyta hérna aðeins. Sjáu þið, hvað er búið að minnka hérna hurðina og púppinn og... Så kunde jag inte kasta och fiska. Vad roligt att ni kom hit. Ja, visst, det måste vi väl göra. Jag fick ett kort av er och jag satte upp den där. Ja, men sen åkte vi till... Ja, familjen till Ängelholm. Men vi ska komma någon annan gång. Har ni fler barn eller?
Ja. Men du, visst... Ja. Det var väldigt roligt när ni kom in och hälsade i alla fall. Ja, Natte, vi var här igår kväll, men... Bisa kita freestyle Safari Billum. Vilket är nog... Jag tror de inte tog någon rätt då. Þú veist hérna sem að gengu út alltaf krakkarnir. Hérna? Visa dig. Ska vi testa? Jo, så fanns det en kille som var lika gammal som du. Det var Linda Soles pojk. Ja, du är 10 år. Nej. Ja. Han som alltid sprang bort, vet du. Jävla islänning. Den jävla islänningen. Men Holger, Nej. så känner jag igen. Ja, det tack. De vill Du, se. hur är det? Åker du fortfarande i radiobilar? Vi berättar överallt. Vi känner en tjej. Nej, jag brukar alltså inte åka radiobil enbart för utan jag super, knullar och åker radiobil Ja. samtidigt. Samtidigt? Ja. Oj, jag blir så gallig men. Fast Sverige. Ja. Så. Känd artist. Just det. Okej. Men det var roligt att träffa dig. Vi får... Tack, hej! Men jag känner igen honom. Han har inte ätit så mycket. Jag skulle aldrig ha känt igen honom. Jo, jag känner igen Nils. Han har hemma. Och Holger såg jag också. Han har inte ätit. Nej, ni är likadana. Jag tycker ni är jättelika. Själv också, du är lite mer ljushårig än vad grejer. Jag har små, jag har gråhårig också. Ja, just det. Vi var i Florida också nu i somras. Så. Har ni blivit lika? Ja, det har vi faktiskt. Vi bor på dyra hoteller, vi dricker och super och gör allting så vi vet. Okej, så kan vi... Med kläder och så. Ja, och jag är i min bil, han är i sin bil. Hur blir man rik då? Jag flyttar till Island. Man flyttar till Island, man blir rika om vi flyttar till Island. Vi åker utan Det visste du väl? 2 gånger om året med ungarna. Ja, och trivs med det. Ja. Till och med jobba på dem. Men vad härligt.
har bott här i 13 år. 13 år? Ja. Då måste du känna igen Gunnar. Ja? Från Island. Ja, nej. Gudrun, hon som... Var bor han? De bor i Island nu. De bodde här 14 år. Sen i 1703. Islänningar. Kanske. Hadi gud, Gustav, så kan du. Det var mer säkert samma att folk ska ha det. Det är inte särskilt bra. Nej. Jag gillar bara att ha öppet. Sen, då lämnar jag nyckeln till Teddy eller jag slänger in den genom brevlådan. Ja, Per har inga nycklar så vi kan inte låsa, va? Så du kan ju hänga den där uppe. Ja, det gör jag. Så får det vara öppet alltså. Den Det gör stund vi har borta. Ja. Och har ni inget bättre att hitta på får ni gå in och se. Nej, vi är så trött. Vi har TV gjort har jag ingen allting. förstått. Nej, och det är så dålig TV när det går inte ens att titta på det. Nej, det tycker du inte. Nej, vi tittar inte på TV här. Vi har så mycket att göra. Vi har varit på parten cirka klockan 6:30 i morse. Jo, vi måste filma hela Göteborg. Ja, det fick du inte gjort sist. Nej. Ja, just det. Borde vara hon hemma nu eller? Jag såg mig stå och prata i dörren. Ja, hon såg mig. Och så kom hon springa nu. Jag står liksom och tittar in i henne först och hon tittade och så gick hon och sa nämen! Och sen sprang hon upp. Hon liksom fattar. Hérna lág myndavélinni, lítið fólk með. Já, og hérna inn í horni hafa börnin við leikið heldur betur. Þetta er garðurinn á milli flokkana. Svo erum við að fara inn í tíuna. Hérna renduðu sér á snjóflótum. Já, það var þessi myndur að koma. Komdu hér. Það eru norðmenn á fínu voppa. Það eru norðmenn á fínu voppa, segir.
Svampurnar okkar. Já. Þetta var passið, kvöldu. Já. Nú er batterið að búið. Er það? Það er ekki að vera púk. Inn? Já. Já. Ekki lengi og mikið, erum það bara ekki neina, það kemur ekki. Það kemur ekki. Hvað er það? Af því, það skilur ekkert. Försöker hitta till här. Vi stannar till. Lappa í lundinni þú. Já, nú er Óli hissa. Þetta er ekki nógu. Hérna beið ég oft eftir Ólafi með hringtorg. Þetta er allt búið að breyta öllu hérna. Það er hissa ekki. Óli, hver erum við? Við komum hérna á Jötaplatsen. Ofanfrá. Við erum að koma ofan frá Jötaplatsen. Við keyrðum hringaðan til þess að fara upp á Króksletta það. Við tókum nú enga myndir vegna þess að það er ekkert allir sem muni eftir því. Þetta er stadsbiblíótekið. Og nú sjáum við eftir öfun mín. Óli, hvað er græna algið þarna, þú veist, sem að við fórum yngja upp á rafnina? Ekki þannig, þú veist við hönd. Hérna einhvers staðar? Já, hérna.
Vi har det mesta som håller dig i trim. Svo býtti ég að taka eins bara hérna. Hvar erum við núna? Við erum á leiðinni út á Vasagatan. Þetta er leiðin út á Järntorget. Það er Stóra Teatern. Og ef þú tekur hérna lengra en auðvitað til hægri þá er það Kungsport. Kungstorget. Ég get það ekki núna. Við erum búin að vera heppin við í Gautaborgskóli. Eins og það var ógeðslegt í Stockholm. Kuldi og, þú veist. Hvað heitir þessi gata sem við erum á? Núna? Já. Ég man bara ekki hvað hann heitir. Ég ætla að treysta þess að fara hérna upp. Hvað er þarna upp frá? Háskólinn. Er þetta háskólinn? Nei, hann er upp á Vasagatan. Þið eru að horfa á núna? Ég veit ekki hvað þetta er. Við erum núna, sérðu.
Sér þú húsið hann beint upp frá? Fyrir ofan bílana? Já. Þegar maður með aðdraftalýsum að sér það stendur hann á Göteborgs Universitet. Þetta er skrifstofubyggingin. Sem er við Vasagatan. Hér erum við komin á Vasagatan. Ég ætla að beygja hér til hægri út af företags ekonomiska. Var ekki raflið það líka? Jú. Heyrðu, hér var tannlæknirinn okkar öllu, Arne Mósby. Já. Var ekki hérna á hóttunum? Jú, hvað er Gústaf? Nei. Næsta hóttunum? Jú, hann var hér. Baretta. Borðaði þegar maður var að svengst. Hjólinn? Já. Það er alveg strákur bara. Hann er verið að segja í skóla. Getur þú myndið því? Jú, hann er strákur er bara verið að segja í skóla núna. Þú þarf að minna þetta með því.
Og það er bankan. Já. Ef þú sér banka hérna og stoppar þau... Þetta er sama. Nej. Þetta er sama. Þetta var bara ég 6 år, eller inte? Oslo. Þetta er parkgatan sem við keyra núna. Við tókum nú inn til í gegn. Ullevi. Ný spóla og við erum að hérna fyrir ofan er Edvardsplatsen. Nú ætlum við að fara út í Obs og ætlum að keyra út í tunnelinn. Framan hennan så vi sjáum þetta fulla myndinni það. Já. Nú maðurinn minn að verða klanni. Tunnelinn? Við getum ekki tekið þetta inni, er það? Já, svo ekki ljós. Tingstadstunnel. White light. Meiri ljós, takk fyrir. Meiri ljós. Er þetta ekki leiðin út í Tufi líka? Þú voru að keyra sér litt í bakhólum eins og ég fá upplæðuna. Ég sé ekki neitt, ég er bara ekki að vita þetta.
beint af hana. Hvað? Ruslabíl? Jú, ég veit um 2 sem er gaman að því. Þetta er returpapir, sérðu, þeir að fara hérna í. Já, hérna í. Jaha. Hérna fórum við eins og að kaupa nál í plötspilan og við með Veðurstofan. Sólendi hérna. Þetta sé ómikið byrsta á sig. Stoppa við þetta. Rambergið. Já. Hinum megin Rambergsvalli sem Hecken spilaði. Já. Þið voru að tala um að reynda að keyra þau upp á. Við höfum gert það. Höfum við gert það? Já. Hvert er það að fara á leið? Götaverken, sérðu eftir þetta upp á. Ég sé það ekki gegnum vindavina, það lítur að koma fram. Hérna unnum við yngjum upp á. Og hrapp. Já. Fórstu allir hérna þegar? Jú. Ég sé þetta nefnilega bara hérna gegnum víkja á minn. Já. Ok, við látum þetta bara þetta.
Eller kajen, íslenska hóttunum. Det är bara rätt hérna. Man var här över Götaälvsbrona. Då höjer vi inte Fröken. Det är alltid mycket så. Ja. Det drar mycket fisk. Med timman. Vad gör du på timman? Ni skotar vikingen, ikke? Ja. Jo. Akron over det. Vi har varit nere i bo som heter Dirty Dick. Väldigt dåligt. Att det lyckar att blicka batterierna. Ja, man har dragit det på det. Gud, vad är bra. Jag har gett ihop riktigt efter lusen. Tack med Dirty Dick. Det var närmare där. Det är lite jävligt. Du kommer nu på tacka vi med något. Ja. Egentligen kan jag inte se vad det hjälper. För om någon kommer och då skjuter man tillbaka och så blir det lika illa. Ja, visst. Det är inte det. Men USA är USA och det var ju så. Jag tyckte till exempel att New York var ganska skrämmande. Ja. Det var där, jag bodde där en vecka ungefär. Och... Men jag gillar New York för att den är inte klok egentligen. Nej, det är den inte. Nej, men det råheten som är så vacker tycker jag. Tycker du det? Ja. Ja, jag vet på gränsen för mig faktiskt. Jag skulle inte vilja stanna. Nej. Okej, för ett dygn och så, men inte mer. Så när man går i Reykjavik, du ser någon och säger hej och så. Och det gjorde jag också här i Sverige. Hej du så! Vad är du lite? Och då bitar jag mig. Hej du så älskan. Vill du hej du så? Halvstyckt ordfan som gärna ställer sig framför kameran. Ja, det spelar ingen roll om någon tar Nej, precis.
Du bryr dig inte om det? Nej. Vad bra. Däremot så blir jag irriterad på folk som inte vill vara med när jag ska ta kort. Ja. Det tycker jag inte om. Nej, men han tar jämt kort av mig så jag blir inte trött på det. Det finns hela filmer som är bara jag när vi pratar. Eller? Ja, men om du är borta så sätter han på dem. Jag tycker om det. Ja, han kanske gör det. Kanske. Efter så många år, 18 år. Herregud. Herregud, kvar. Du har känt din tjej i 1,5 år med? Nej, jag har känt henne mer. Ja. Ja. Hej, det här är Jonas Höglund som ringer. Från USA-kommittén. Jag hoppas inte jag ringer för sent. Det har varit upptaget ett tag. Ja. Nej. Jag ringer därför att Lars Olofsson pratade med mig. Jag skulle bara höra, för han sa att du hade ett exjobb och han hade pratat med, även med, vad heter han? Anders om det. Det var någonting på Saab. Jag skulle vilja packa mynter och åka i boken. Det beror på spänn på det. Kom nu. Kerjata SKF. Jag tänker mig att du har varit där. Just precis. Livinnorna? Ja, Olof och Livinnorna. Lämna lite på dörren till det här fina rummet mellan. Och sen har vi faktiskt... Vi man håller kvar med Kerjata när jag kommer söka. Faktiskt ända fram till nu. Ska vi avslöja det här i... Ja, jag kan säga så mycket att sensationen kommer från Frankrike. Och har dansat med vår har dansat på La Scala. Har varit alltså en stor prima ballerina. Nu har hon lagt om. Har börjat sjunga rock och är någon slags fransk Madonna. Och det här är det första hon gör som solist. Gesh Party. Låt heter komin í Kristínudal. Ég er rétt að jafna mig eftir áfallið vegna þess að þegar við vorum að taka mynd þarna hjá svona Ólivan þá kom kettling hlaupandi, vaktmanneskja og barði svo í rúðuna að ég hélt ég myndi deyja af hræðslu með brása. Voru að banna okkur að taka myndir hérna, svo ég þori ekkert að fara hér út og taka meiri myndir. Upp á það kemur einhver vaktmaður hérna hlaupandi og hérna mástu fórum við oft að borðum, Óli. Þannig inni og þannig var það sem Finnarnir hendur fyrir okkur ölmum borðinni. Kom on, að kaupa namn handa krökkunum. Ég lofaði mig að kaupa namn í þetta. Það náði meira afli? Nej. Vad letar du? Till namnet. Här. Tack för det.
Är det från Sveriges television? Vi kollar om du har bra godis för ungarna. Vad säger du? Vi kollar om du har bra godis. Jag har mycket godis som jag har inte tagit, som jag har handlat idag. Jaha. Men jag har inte tagit ut det. Skulle köpa mycket godis. Nej. Taka þetta, finnum pappi með börnin sín. Taka. Inn í fókus, við ætlum að taka vindir inn í fókus, inn í bílastæði. Nu komum við niður úr bílastæðinu, sjáum hvað það er breytt. Núna er kassanir út úr einu sem var hérna kaffeteríu og svona, það er nú farið, bakaríið. Núna komum við niður. Sjoppan. Matbúðin. Skattbúðin. Búðin. Það er búið að færa hana. Það er Óli. Skóbúin er komið hérna út af Miklan. Húsið var í horninu munið þegar við komum út. Þannig er fólk á leiðinni sem sett í átt að út. Það er komið búð í miðju. Leiðum að koma inn, það er bara búð sem glasið um það. Þannig að það var skemmtilegt. Hérna er svo kaffeteríu að koma. Kom inn. Í götunni. Þetta er fókus. No matter which way you go, what's it gonna take?
út að tjekka inn í banka. Við erum að leiðin hér til ömmu vinkonu. Hann er inn í bankanum að ná í pening. Við erum að taka þetta hérna fyrir utan ykkur í Tuve. Det var Anna hemma. Någonstans. Där. Hon var så det. Ja, så liten. Och så linda är du. Ja. Olle, har du sett Kajsa någon gång? Nej, det var... Och det är lilla Kristin. Hej, säg hej. Nu är du på film. Och nu på TV. Ja, nu är du på TV. Hur länge stannar ni här? Vi åker imorgon till Stockholm. Nej, vad synd. Annars kunde jag varit med på dopet på söndag. Ja, nej, då är vi på väg till Island. Vad synd. Ja. Hur mår du? Jag mår bra. Åh, konstigt att se dig. Är det här som du sitter när jag ringer till dig? Vad sa du? Nej, det är det här eller också kök, ja. Ja, det är så roligt när jag ringer till dig. Nej, men hej Linda! Jag blir så glad. Ja, och sen ringer du aldrig eller skriver. Nej, ringer gör jag inte för det är för dyrt. Ja, du har, ja visst. Jag ska betala. Vad fin du ser ut. Ja, tack så mycket. Ja. Fast vi har druckit och ett. Oj. Åh, det är rosen. Gillar du rosen? Vill du ha rosen? Nej, den ska Linda ha. Jag har inte sett henne på 5 år, så nu ska hon ha den. Nej, vad säger Kristina? Nej. Hon vill vara med på TV. Nej, men hallå. Så nu lever kom hem. Ja. Linda, Ja. titta där inne. Ja, hon reser sig upp. Barnvagn. Det är stor skillnad. Åh. Hej. Hej lille vän. Det är det som gör största skillnaden. Det enda riktiga mått som finns egentligen, det är ju länge man du arbetar efter skatt. För att få på skolan. Hej Kajsa. Åh, får jag ta ett kort av det? En bild. Du ser ditt rum. Det här är en kanin. Ja. Þetta er alveg frábært. Þetta vantur að bóka. Altari! Hvað kom fyrir þig, Gunnar minn? Róbert minn? Hvað kom fyrir? Gunnar sendi mér í morguninni. Já, ég þrýf ekki upp í munninu en þessu. Það var þetta sem voru. Já, allt í lagi. Ég fyrir ekki að trúi, lokaðu munninum á því hér og ég seti þetta. Þú sjá, nei, ég ætla ekki að trúi upp í munninu á þér. Ok, má ég sjá þig? Ég er ekki svo. Róbert, ertu kjöt? Það er full auðvitaður og svarti. Það er með. Það er alveg full.
någonting på så är det nästan gravis alltså. Vad är det som händer i? Det är bara juice i den. Något så, ja, om färgen, det vet jag, det är blåfärgat i politik så. Skolan med 5:or i allting. Vad bra. Sånt ska man inte säga, det är så skrytigt. Jo, det måste man skryta med. Ja, precis. Det ska man göra. Vi är inga såna, vad heter det, okunniga. Obekanta? Obekanta? Obekanta, nej. Men nu har hon börjat gymnasiet, det är lite tuffare, nu så det på 5:or. Nu är det liksom, det är så här, det är 4,7 i snitt för en klass och 5 är det högsta man kan ha. Så det är nästan, alla har nästan högsta betygen i allting. Så att nu är det liksom, förut var det att man var glad om man hade bra poäng. Nu ska man ligga över medel. Det är liksom det man kämpar efter nu. Ja. Helt annorlunda. Men det går säkert bra för dig. Klarar du det här nu igen? Jag tror att jag tar ut fisken nu då. Ja, det kan du göra. Men det är kvart bort. Ja, men det är okej. Det gör Vi ingenting. sätter oss in. Låt den stå. Ja, innan jag säger sånt, det känns odlingen där. Blommor lika, detta var skrivet. Hur kände du det? Vad bra att du kan använda det. Ja, det blir allt dokumenterat här. Det gör det, va? Ja. Det är många saker som jag känner igen här. Det är mest läsa i liv, vet du. Vadå? Det är mest läsa i liv. Ja. Det var ju bra. Och resa lite. Här. Resa. Ja, och ge hos Bodil då. Ja, det var hon som jag började, men sen så gick jag på skolan. Hos den kommunala musikskolan. Hon är jätteduktig nu igen. Det är bara att pianot är så ostämt. Det är så himla svårt att få ut pianostämman. Ja, vi hör hur låter. Det är samma piano. Jag spelar lite grann. Vad ska jag spela? Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad jag gör. Nej, gör det så vi kan filma. Så står det ju nu. Ja, det är det. Vad ska jag spela för något då? Vad du tycker mest om att spela? Jag har glömt av den. Det kommer jag inte ihåg. Nej, de som röker på Island, de är inte moderna. Det ska inte finnas. De är med här nu. Och barnen, de är så tacksamma att vi inte röker. De tycker det är härligt. Vi gör tvättar, vi gör städar, vi gör allting. Jag är mycket duktigare nu än jag var innan. För att få tillbaka lukten och sådär. Ja, visst. Vi känner lukten på alla de som röker. Det blir äckligt. Som när jag var gravid, kommer du ihåg det? Måste vara hur det luktar. Äckligt. Sen började jag röka också. Men det är mycket bättre nu. Fast vi grillade första veckan så är ni bara med att vänta ifrån. Att du gjorde det? Jag gjorde det. Det är ju det omåttliga ting. Giftet alltså. Jag har fått såna här nikotintabletter. Ja. Att tugga istället för att röka. Brorsan, han är läkare, det visste du väl? Ja, men sluta nu. Så var det inte alls svårt sen. Det är liksom, så.
Lena hade skickat brev före då, före vi skulle åka då. Så här, och så går ni upp för den och den trappan så kommer ni fram till den och den skylten och där står det så och så. Ja. Så det var inte alls farligt. Nej, det är bra. Men våra kompisar tyckte det först hos oss när vi åkte ensamma till Tyskland då, va? Vi tyckte det var jätteroligt då. Ja, det var det som vi sa till Ola när jag fick reda på det. Jenny gick det. Åkte ensam till Tyskland och sa, vad är det med Malin? Vågar hon göra det? Ja, nej, tänkte nej, det skulle jag inte vara med Gudrun. Fast jag skulle vara det nu. Hon är jätteduktig på allting. Men just det, 14 år. Ja, visst. Och Jenny också. Ja. Men då var Gudrun 12 år och tänkte då liksom tänkte man med samma som de var ju alltid ihop och de var på samma ålder. Så när jag tittade på Gudrun 10 nej, aldrig när jag 12, nej. Men gör väldigt mycket de där åren. Ja. Just från sista jul till nu, då har Gudrun förändrats väldigt mycket. Hon har liksom blivit verkligen stor på de sista månaderna. Utvecklas heter det. Så att man ser skillnader. Hej. Ja, vad så länge sedan jag såg det. Ibland då tar jag fram korten och tittar på dem. Och det är roligt. Sen titta, här är någon som badar näck, tror jag. Vadå? Nej, tänk på... Nej, oj, vilka vackra flickor det finns där. Titta här. Det kommer jag ihåg. De korten de togs ute på Saltholmen. Där vi fika med oss och satt på berget. Jaha. Och den jäkla hytten som bet Gudrun, kommer du ihåg det? Det var det. Daisy? Daisy, ja. Jäkla hund, den gullhunden. Ja, men hon var så arg. Ja, Ja. lite farlig. Hon är lite farlig, ja. Men hon är mycket... Finns den kvar? Gigerade Olle. Jag menar, du ser mig igen, sko. Finns hunden kvar? Finns det? Ja, men den är mycket snällare mot vuxna människor. Det är barn. Ja, han tål inte barn. Nej. Och han bet Gudrun så vi fick åka upp till Östra och få en sten. Ja. Men den... Blev ju så rädd för det. Men den var ju kastat. I hörnet uppe. RS. Ja, just det. Det står där. Record. På skola det. Står det? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Hur gör man så? Tänk på att de här stackars killarna. Hon blir större. Du ser så orolig ut. Nej. Vilket taggar mer? Nej. Målin. Målen, Jenny. Det kommer väl ihåg. Jajamän. Det är ingen annan som pratar som jag. Här hänger det ihop. Det gör det, hon har klistrat ihop det. Vi klistrar ihop det. Klistrat fel. Här var de i London. Konstmaster. Slut. Så, här är alla konfirmanderna. Du har ett annat kort också. Konfirmationskortet som står där ute. Vad är det någonstans? Du brukar alltid snilla bort det någonstans. Det står där till höger. Jag har ju den med konfirmationen här. Det trillade något på golvet här inne. Jag vet inte vad det var. Det är möjligtvis så, kanske inte just i genuskonfirmationen. Varför ser ni här? Det får du leta. Du måste hitta det. Det är inte den? Nej. Fy vad fusk. Ja, men jag såg inte. Jo, nu ser jag det du. Vad fint. Den stora kyrkan. Det var då som du blev vuxen. Ja, det tycker jag inte så. Nu är hon inte ett barn, nu är hon en vuxen människa. Här är till och med jag med på kort. Är du? Ja, det var förra året. Jaha. Kyrkan. Och Jan. Och svägerskan. Och Jenny och så kusinen. Svägerska, vem är det? Ja, min brors fru. Ja, Lena. Ja.
får se. Det är ju kyrkan. Ja, det är många sådana här kort som är dåliga som Kristina knäppte bara. Ja, det är Karin. Konfirmerar sig samtidigt. Familjen igen. Det är min bror och han. Ja. Har du mycket kontakt med honom? Ja, sådär. Ja, ibland är det rätt Han knäppt. är alltid ute och reser eller någonting. Och ett tag var vi jättesura på dem. Ja. Vi lyckas inte träffa honom nu. Han går inte. Men Jan är själv likadan nu. Ja. Kan inte ändra sig helt. Ja, lite rynkigare är han. Lite mer, lite djupare. Vi har ju alla pannan blivit och lite sådär. äldre nu. Det är på Jennys konfirmation. Det är min kollegas, som säger, hon ska gifta sig med hennes man. Och det är min väninnas man. Sen man prästman då? Ja, det gör man nog. Nej, men ett tag var vi ju jättesura på Alf-Lena då. Ja, jag tyckte jag var så jobbig. Alf-Lena? Ja, de ville liksom inte veta av oss och sådär. De tog inte kontakt och så tröttnade på dem. Men nu är det Lena som ringer istället. Ja, det är bra. Hon ringde Det är det, va? för ett tag sedan. Ja. Men de skulle kommit hit, det gjorde de inte. Nej. Nu ska de komma den 12 oktober har de sagt. 12 oktober. Ska åka till Italien på lördagen då. Flyget går klockan 7 på morgonen. Skulle de komma hit till Göteborg redan på fredagen. Och sova hos er? Nej då, de bor på hotell då. Så sa jag, får ni komma och hälsa på. Innan sov de ju alltid här. Var de alla tvungna att ha vita klänningar eller kläder på sig? De hade vita kläder, ja. Ja, så ni fick skaffa vita kläder? Det är inte så att du har... En kopa? Ja. För några år sedan var det så. Men... Vi fick själv välja om vi ville ha kopa eller vanliga kläder. Ja, men på Island är det kopa. Sen får du ha vilka som helst inte det. Men alla är vita. Var det många som kom som gäster? Hit hem? Ja. Nej. Vi har inte så många släktingar. Nej. Vi har min bror. De kom lite så här, de kom ungefär under halva konfirmationen. Ja, de kom ju alltid för sent alltid. Jaha, det gör de. Nej, men så vi hade ju först lite folk här på eftermiddagen som var... Ja. Och det är också Sandras dotter som höll på att gifta sig. Och den klänningen sydde jag för henne. Det var jättefint. Och det är Robert. Ja, jag står det. Ja. Jag ser att det inte är Gunnar. Nej. Det är Lille Rosa. Det är när vi kom hem från Florida första gången. De är inte riktigt lika. Nej, inte riktigt. Nej. Men jag vet inte. Nej, det är inte nu. Det är 2 år sedan. Julen. Ja. Det är på nyårsafton. Nej, på juldagen. Det är Olas syster här. Som är gravid här. Det är Ingeborg och Rabia och Sonja. Det är på ett ställe som vi kan också, ett sommarställe som vi kan vara på. Det är jättevackert. Och det är svenska grabbarna som vi fick besöka. Det är liksom lika olika Ole har slängt ner. Det är nya flygplatser på Island. Det är jättefint och stort. Det är Varmskäll, inte Varmskäll. Alltså, ja, just det. Men det är inte Varmskäll, det är någonting speciellt. Du kan få böter mot eksem och allting i det. Men det var ju det du skojade om när du bodde här. Ja. Marcello. Ja. Det är rydningar som snackar jämt om Marcello. Och hajta, ja, 12. Imorgon är det 13. När åker ni hem? Imorgon. Ja. Vi ska åka upp till Stockholm nu. Ja. Sen tar vi flyget hem till. Vi skulle flyga först härifrån men det fanns inga plats för oss. Ja. Men jag tyckte du sa att är det ljud på den där också? Jajamensan. Allting kommer Jag förstår inte på den nya tekniken. Är det här bara på semester? Eller skulle nej, inga semester. Ole han jobbade först i Stockholm. Sen tog vi en vecka ledigt så vi kunde komma hit ner till Göteborg. Jaha, smart. Ja, men jag hade det bra i Stockholm. Jag sov till klockan 12 och hade jätteroligt. Ja. Gick ut och handlade och... Stockholm är härligt. Ja, det tycker jag. Har du varit i Stockholm förut? Nej, aldrig.
Jag tycker Stockholm är väldigt... Ja, det är vackert. Ni får titta på dem Ja. fotat. Det liksom börjar från när vi flyttar hem och sen slutar med dem. Och hur de ser ut idag. Men... Eller om ni... Ska ni inte ta 2 i taget? Ja. Nej, jag får mig. Ja. Men vad är det med dig? Ja, det var tokigt några jobb, men nu är det bra. Jag skulle säga att du har en mamma från Island. Din mamma Linda. Ja, du har många mammor du. En svensk, en thailändsk, en isländsk. Ja, jag har en thailändsk mamma också. Hon har en thailändsk mamma också, sin första mamma. Jaha, så hon har träffat henne? Nej, jag har inte träffat henne, men jag menar, hon finns ju. Ja. Det är ju hon som är hennes mamma egentligen. Ja. Men det är inga kontakter med det? Nej, hon vill känna henne. Använder ni socker? Nej, det är socker. Utan socker. Men tänk på det, Olle, de har inte ändrat sitt enda dugg. Skulle jag ha känt igen då? Skulle jag träffa dem? Ja. Har du fått en ny unge? Nej. Det där kommer till. Nej, det är... min syster har ett barn som har fått det. Det är hennes barn som har gift sig. Det är min syster, det är min syster. Det är hennes dotter. Det är också hennes dotter. Det har blivit mormor alltså. Det är Mamma, det är ditt ryssen. Det kunde de bättre. Det var nu igen. 5? För planet går, det var så roligt, vi ska alltså planet kväll går 18.50. Uffe landade 18.50 igår. Alltså, när det nu är video, då ska man ju inte bara sitta ner. Ja, ni är med på Islands TV nu. Ja, då ska man väl inte bara sitta där som en ko, utan då... Kan man svinga lite? Ja, se om vi har någon snygg golfsving. Här Vi har kan vi till exempel Nej, men det gör inga. Vi ska bara ta korten för att... Men jag måste ha kopier. bjuda fotografen på ett litet smultron till exempel. Men jag kan... Det spelar ju mindre roll. Vi ska skicka... Nej, du måste stå still! Ja, får ta ett till. Här står vi och tar kort på varandra. Ja. Men jag kan inte ta på dig nu. Du får ta ner. Ja, Olle, du sätter den ner. Han har inte börjat ta nu. Vad är det, Maria? Nej, Maria. Maria, jo men... Va? Hon skulle bjuda på ett smultron. Har du sett det? Vi har ju hål. Till damerna, ja. Spelar upp dem fotot i år. Jätteroligt har vi. Inte riktigt kloka. Nej. Ser så vackert i havet. Ja, du kanske inte tycker så mycket om havet som jag gör. Men jag ser det jämt alltså. Ser ni det hemifrån? Ja. Det är ju en ö som vi bor på. Havet ligger där. Jo, men just från bostaden. Ja, det gör vi. 240 000 på Island. Halva Göteborg. Ja. Men jag tycker vi är jättemånga. Det ser människor överallt och det är så mycket... Fenguikinn með það 260 krónur rabatt. €10. Og
Gunnarsson, Ólafur Tóri, ég. Hættu þessu. Kontakta SOS informationstidskriften. Það er ekki að skála, drengir? Bara bótt ræðið. Kári, hvað er ekki búin að fá þér bjór? Ég frétta það. Eða fá þér einn? Nei, það kan ég. Það reyna aðeins. Það er að renna þér? Ég ætla að renna á mig. Já, það rennur á þig. Þú setur þarna við liðin á þeim. Ég setti bara vísabortinu yfir borðið og húsum. Það er frákvært. Skálum við bara. Já, ég ætla að ná í. Svona í það.
Segð þú hvaða dagur er? Hjördís, er þið ferdu á morgun? Já, bíddu. Já, bíddu, ég ætla að fara með þér. Bara að sýna hérna hvernig gengur á grenitrjánum. Já, ég ætla að gera það. Lurkinum. Þetta er hann. Við þau. Komið meira síðan síðustu helgi. Það verður gaman að koma næst. Maður fylgist með þessu svo barnir, sko. Ég ætla að taka hérna á hlægjum líka svo. Þannig að það fara að sýna lit, sko. Já, sérðu það er búið blóm. Fíla. Það er blómið okkar. Já, heyrðu, hún Ingibjörg systir er litla yngsta. Ég var að tala með mömmu þína. Hún sagði að það er alveg, sko, litla barnið er alltaf litla barnið. Það leita miklu meira til foreldra sinna og gerir það alltaf. Það er verið að slíka sig fram. Það er tilfellið sem Agla, sem ég samti mömmu. Hún sækir svo í foreldra mína. Litla systir er að vísa um bróða sem ég græn. Já. Það regnast ekki yfir mig. Það var að taka myndaðir. Já. Þú hafa hann í sjónvarpinu. Leyfa af og ömmu að sjá inn á sunnum. Nei, ég skal alveg besta viti. Sætt og svo. Ég held sunnubreitinni. Og festa mér á mynd på alla. Það er nú ekki sko fréttnæmt. Gerum við sumabústanum. Já, svona borða mér.